me say ahini de anka ye be ro de na mu mpaboa wo baby say ye ro no papa ti ase no ye bodwa bia ye bodwa kese bia papa ti ho ne yasoa ohene akofuna awa pakan anya ba ko ni ti ase ne hu ni sa wa na utie ebre a papa ka kire ne se on trans no ntwen no hwe de obeye. Okay. No bodwa no frɛ yi nyina no ka kire nyina sa adwobre emra sesi ono abedi na soro ni bra otiasi. Okay. Now my last question you say. Ya se wetu na de so wan kan ba bia. Okay, my last question they say. Ye regional pastor, but you if a region. Anybody be see. Oh, o ka ho frɛ na asɔre no mu bi anime. Etimi di sie kra de o tie bi anime. Na so o kasa lady bi ba ha obebu ono kwa na lady na ma me hu se o ye company for no. Eastern region. Enye one na enye one aka che me kwa se o ye penny se lady bi ba ha na o what is o kasa wie ye no. Na o ye no no so be kan. Okay, me pa cho. We are regional pastor. Na wonim se mo sorry no. Papa no na media mi nkobi but na oba kumase no mo kohia na tonsu a minim omo kono nsenkyerene a na si omo ba beka na papa ntai manisa but oba de a no mo kohia na wo mo beka ma meme tese tumi bi ewo papa ni mu na se de wunim akofren sa tumi no ebi woni mu anase mami mo sorry kakrakei pacho mi bo mo sorry kakrakei na se yesimu leader ene akofra fa se opena sem to nchen na yenka sofo nyame mu no kre na se yesi the whole Christo asafo mission gano se dendi na mo head osofo te se apostle ko Joseph ene akofra na wonyi ni se anka papa no se de na nyame honhom woni mu enka mema dwese ke beye se honhom mo be fa nipa kro dan se wode ne ba akofren amamu e question ya no medase wonim se ye kase honhom obi emu a eye ni su ne ne ban ne ne ntotoye akofra na ye ka na ho asem sisi a no me ba sorry no ansa ne ye wo no before se ye be wo no before se ye be wo akwala no na papa na fi bi obi nso se mimisa o se akofra na ye wo original pastor mami nkasa me ye sofo wo sorry no mu dadaada okay makwa sorry no enya mfie aduonum ewo mu nti menya akwala wa sorry no akwala no yenwo no kura na papa na kana asem obi bia wo asori we mu so be ka no kura efi ne mofrase nsankyene a waye osum ye onipa bi wo asori we mu a no mo ya yarefo akofuna na asawm yare na onu ba bia na wadui okay nti sa honhom nsem no de I can assure you say enye bra yedin obeye pani nko a bra no usu aketekete na ye nyina tie papa no audios bi a apia bonten a oka eka ne ewo akofuna nu wose ono nemo okosre no oka no bedwam na nipa nyina ate minim se eno na de yaodie no abade a na ode hwe ne wo num se de osi hye ne nema ono ne dan mienu no na o timu o taifa no eno na akofuna no nkonkotrem ne ntade ne na ade bia eya akofuna ne dia asetre ne sen sabi so bi e baifo mpo obi eye baifo kra owo ne opese otu beyie no de ma no nkwala bi na tena papa ho edware no ye no ho adwuma kopem se papa wuye asa nkwala no ba akopɛ kra awayi na se dabi enyo mo na
ne kura flower mo de koto na no kura akumpo o se onipa 12 bi kura ono bo ndinde ne niam ba akumpo amayi na. Oh, because me say I said papa na adopted kids maybe sorry or mother flower papa na adopted yenum nyina yenum bra yenyina no kwa ye o maybe papa na adopt o ma no hwe o tofu ebi yes so bacho mame mbo kakra ye kan sen say bibi ebeye bia no papa ensenkyere ni daddy yeah bisa say 2 things ya o maye share 40 days e kodi on senkyere e daddy that was unity and or pay by one share a year o mokoye yi then e pay by nothing shows say papa ne ba ho independent nothing shows say papa ne ba ho enti eno na yesi yen dwen won say papa no yi ni ho adi na de na year 2 we die wan yi ni ho adi yen tra san dwen sa de no ye dwen sa de no a ka say questions na akofran say oye yi no kra wo nya dom I can assure you akofran say oye yi na dom a obenya no ebe de muhu no no times 10 and 20. Hey, Samum. Mina me catch na nipa your branches over 150 e wo Ghana ha o. Eti no mo ehu omo no mo nye enso wa. Wey kakra bi na ibi omo ahu omo half crack fie. Hey, no nwa ombenye di pastor adua because say ahofe ye regime bi pastor and wa ma no o ma bebre ma ba sa ko frɛ ye de wo ma nkrofo bebre aba. Enti ma ne nyo nwa ha o say omo a enti mo say da kaka chom so mo I mean say akofna be kan say ma o PNC people who say akofna ebe kasa say eyi no ma obi ansi ho akofra no wasem ti da dodo na ma na say ma me woni bibi ya de ani die ma de ani die se no enye papa ewuda ho yi na ye horo no hotoma awa bonten a krisa afun se na ontie mu asem da onse ba yi kra asori mu mpanifo me say de me yi nyina ha me ba ya odie ntina me ye ye de ani die ma ye mpanifo papa ye de ani die ye bu ye ho ani die pa ti se oye leader se na papa ti ase yen hwe akofuna qualities be na akofuna mu a mu watena sorry na ta ye be patron ba wo watena sorry ni mu ache na impo wokra wo ka se ye wo ni nyina no na wo ye udi sofo asori no qualities be e na akofuna wo hwa wo wa e da so nkwan ye wa abonti ye ni mu a se no ame oni meka qualities na me hu de meka na ma yi afri mu on mi nipa ye oye no kwafo o ma mra ye adwuma o de ani die ni obuo eye ni niam nyina hu se onipa bia oye strict a o pese no kora nya adwuma bia no tembia ye se onye ye na ubie wani a hwe minim nipa bi on Yahudi enti minim nipa bi anu mu asori mu a ya papa no nipa bi atwinya de o okoto ade na ade na 2 cedis na asoma koko bisa ne bo bra no nipa na ba na ba kase 10 cedis uni za papa ne nkasa obeyi 10 cedis na ma ba akofra untimi mfa sa ade ne ngongodi no a o ma kwan ma mfa ni no minim senra asem na no o atensa wo ba ha wo be kan say enipa ne be 90 asori man be 95% e support akofuna asa eyi enra e ba ye enipa bi wo mu a na wonim so mo support akofuna o mo ko eyi ni bia na ma hu bi ena omo ba yie no mu efa kese ebinim kura titifie be 5 6 10 years a omo ma sorry ba won se papa hu anije enne ne besie papa nti na ye nipa bi se mekobi
omo a hu omo ye popular a ye nim omo a hu omo eyi na se hu omo na eye nwanwa na one popular you hu na yi na se ye me nwanwa atse bo ba ko pedi na me nkyere o Mercy Edu. one waje asori da dada mumisa so origin or branch ben the membership card when Maybe I wish you na also ko Kristo asafo na me de misa no money tete no emu no tete no akopem so de ware di ja asori bisanse was the last time me da ko transfer them so kwa akosum mu de mu se dem misa se mu osa akonya na mbebisa na mu misa no mu misa branch go osebo de se ne ho asema ba abontin da dada. Oh, okay. Asori no ye ebo dwa e kire se osebo ye nyi no mfi asori no we member onkasa ma asori no oni pani bia wa asori no nti oba asori ya ba bia members te no ye ma ne ntra ho ye ma no kwan se onkasa eja ho fe na wo ji se question Mama stampa to me musa ho fe question ba ko me ya mi misali bi mpacho de ekosi wadarumo Ujidi se Kristo asafo e woda chipa the ACC because yenim se ensori sa no ade bia ti se opanyin safo onu no ye etire a obi anim no omu free mu a asori ne tagu ba mu die ya entokwa se simi mu jidi se asori no e woda chi ye da chi cry lie say yes a bear srunkun. Okay. Ye dat de on say asori no ye papa no de ode aboa yen pa no one asori no ye constitution e na niam bi ode ahye constitution no ma yen eni nyina so bi ode ama asori no enti say ofo say untimi nyin sa anhye ne ntotoye no so a ade hujai kope oba bi kira. Okay, Matthias. Mini abreme ahwofe Amen. Se one kasa wo Papa you must have a question no she me ba wo hwe okay eyi yo ye no mo ye yi ene ne di wasa wo gidie se body bi wo ba bi a mo eye possible sa konfran ene ebusia omo pepa ba omo nsa eye likely say omo nsa betimi aka mo ma ye yi fofa na say I mean possible say akofan ed be che na we move on yema ye ho time yema ye ho time na ebia besen hia se ya na ye san didi ye ho nkomo ne ye kaka ye ho se eduru ba bi no se ne ye kan no nti wo de yema ye ho bre Papa chompese me busa ahofe se pastor ahofe bacha radia sumbi nkan Papa chompese me busa o se akobeto we fra sorry ni mana because eyi ni na me hu no enu ane ne nyina me hu no onu na oye member nkasa among ayi celebrities omo asori ni mu nyina onu o nyina so power asori ni mu ba wa ma de adenti no wan kwa yie no esa odin hihye odidi papa ka to wono so wonyi se bia na oyare ana se bibi nti dabi ma me unim ya papa no asori ma ne nyina ye nimu no de otimi ye on the SCC nyina hu sunsuanso obeba wo hu sunsuanso de papa mo ogidie sa ho me na me ka treo papa online hu sunsuanso obeba o de ye nyina wa ha ebi na waso light na ebi mo susu se latter part of papa ne be free mo no ebi ya papa frɛ ne ba adwa e na o she da ka nsu asonsem bi e kire wono nko a ama otimi asori agina otimi aye segment Now put the kids in a cage. Demi. Omo asese omo se yenye om kwen no. Omu ahe ne mama no se hu om dodo omo ye nan.
Omu wan na kwatena ne papa ho hwe no. Ah, eno na be ka. Emano 6 na call ye na akofra ka ho 7 akofra kwa na anko beboa. Sesa na ti. Enti 4 ye ma ana 3 ye mema. Den no mu nyina timi ko eko benkro sa o mu timi ti o mu ho ase na akofra kwa anti ase. Isi bi Emma ure mfisa ye wo nsunsan so Bible mu Joseph na ni nuanom ye ono ka wan na nkom ye 13 by 12 ni nyina akogina afa na ka Joseph no nko a. Iti na wo kan sisu se akofra eye Joseph e wo ha no. So chese ni de se de akoye kwa de o ya bu Joseph no so. I suffer. I go free anything Ghana. Hey, I say now. What did you do, Josephine? Sister, they na okay. Hey, auntie Esther. Also, Joseph, they are not there. Mami, unim bibi. That's your debut. Open door for. Obi biara oba asase we so bia ni wa koye funumu bosome nkono. Nti di obi akọ bosome nkono timi ye bi obi betimi aye manabro. But so Jesus, Jesus Christ, koye bosome nkono to obi akoye. Ko na me che ono. Me to ase. Nti obi biara oda ye funumu bosome nkono na ye wo no no monofo no. We nipa. Okay. Nemom nipadua no na yen yehwe nemu honhom na ti nipadua no mu no eno ye mu akonta ba ma kan treo yesi me ye dwamanfo minimo bi a osori anu ahye maxi asini na ase we dwamanfo bi o anu ahye legacy ne tu nyina tete o nye dwamanfo nti yen yehwe de nipa hu nti ye bu nipa akonta ye mu yankopon akonta Asofo mpacho me wa question ba ku biem. Me pacho ene na mo frame mu se me kan allegedly ana se ma me fan so. Ade pa me kan na se nya na pacho wa kana ma tia me misa question ya. Me musa. Okay. We need baby sabat me so office ya asem a ene na mo frame mu se ye se akofuna watimi aje obi nkwa free ne sem da pacho eno kure. Me o matimi abo obi din. Kasa hunu. Okay. Danko funu. Ene na se nya no kuro enti no. Wanya. Te nipa ne ye ne den na wakwaje ne crayfish em no da so te ho ban frɛ no. Enti wo munnim bibi sa ade no mo fa meto abonti. She ba na wa se we wana ka chawo. Oh, the sorry it was social media. Obi kura kana mintimi mo nipa kro din wa ha. Yeah. Yes, I mean answer. I ran that story because of some say no tina ne papa tu ni frade so until say me no obi a be ha me ni wana san no mo te san no mo esi ye no mo yi. Me ase be wa me ndi. Enu tina me pese oye so for ne de. Me pese me booster na ye clear so de be ye ochina no. Obi emigina be ne papa madam ne papa denisie wentu na de so. What denisie. Thank you. E won ne ba bi ho. On pese ni be ko no ho efise na o fight ma ne papa. Ne ma ne papa ne empen ne nkofo ye. For solid for they be so kan kuro. Ma me say onipa bi a on kan kure bi na me chire wo no. Mo akonfa mo se de ni no. Obi anya ehwe. Osebo asemo osebo. Eniema no ye no wa sori we mu no. Te ye nyina no mo kra benya asa yi no anke yenso ye du akiri. Ye o branches bi wa brochire. Kwana kwagigi skabra akwaje na de atoto niema beton uwia akwakutua akofuna ba na se wiase ani abi eneze wo so de ya okay so for nya no kro asa about that dada away about that dada e so about e won so out na me kan se mo na mo ya me matche usie ya na me nsem bisa me so ba bia otan no ba bia enti a efiri eba nti ye obi se obi si obi anu aduane kwan nti woni me aye sei ya me so me ye osei asori no oso mpacha no pay mitie mu PRO because o confirm my say no cry e wo Angel FM me pacho o see edan mienu na mu see ye no
baby a nanka yebesie papa no eho no nsafoa ne wo omo ho enti mpese mi busa sese eye no kwa peniampa guys I'm on phone please shh ehimfa se no kwa peniampa ten safoa no ewo mo ho ana wo mie ma ajoa na enokwa de na sese enokwa se akwa akọfa body na ehimfa na papa wo enu ntina ye mbisa yi nyina ye ho why otifi asori PRO nje ambe wa pacha asori PRO say omo handle nsafo no emma ebusunya no because papa directive so jaye no enye no na omo follow nsafo na anka beko museum na edi adaka ne besie no omo bie emma ebusunya no kre okay oh enti safona da so egu ewo momo side the obi nyemu access to dan na no wakobu dan nani na sa dan ni de otimi bu ani ana obetimi abu ani se mrao Àwọn fẹ́ bá jọ̀wọ́ yẹn enti me ba o ọ̀pẹ̀yìn akọfra ẹ ṣe date 26 June. This time pacha me ba edan white this time pacha me edan white na no hu say inipa gina abonten no person che say yatum ye ekwan ni mo bi betimi ewura mana mami ye si dan ni wi no ye won panifo a safo no mo nchen okay enti na chese no omu jeje ni mo nyina na chese omu ntimi nwuram baby eni gbata abonte park no so de obetimi ewura ha yo do person wa se on de obetimi ewura ha ye hu bia ẹnu ọmú bí èyí o. Yẹ wá yẹ na mami bi bisa me question bi am se na no ansi Me say yet say ọ̀pẹ̀yìn akọfra ẹ ṣe date 26 June say ya no kura ade na wanye yi no mpacho de ko ba yi ni enya akofo na ṣe date no papa toye no ye committee adwo ankofo ne dosun abusuafo na asore ena omu nyina akokọ tenase ene mma ena omu nyina akọ tenase nti date 26 no kura ifi adwo anum ne baaye nti day no aye de asem no ba beto abonten abusuapani ba begina so de asem no to abonten ti sa asem no anya asore ne de baaye anya akofo ne de baaye abusua kasamafo ene begina abonten kaaye ti akofo nkasa personally ono anhye date bia nemo wode ani die ma committee no committee ndana omo di date no beto abonten no nti questions craba mu mbisa busuapenze na ade nti na adwo ani a ene o se de ono kan na make akire yi omo ba bedu wo kroma frɛ no se ne ho mfa no nti o hospital nti omo de so omo hia yi bibia nti omo de omo mfa nto abonten ni 3 days time no so be ayi foforo edi date foforo beto abonten ene ne ko start edi de bae no okay na me pa mucho asofo we de makoye asori no makoye nyame mei ade na mo hwe se mo betimi aka emai mienu ema na aka ni ni hawo isa akoye adwoa ene akofra asofo enti mo aye nyame mei ade na mo hwe ema adwobre wo madan se mo beteki se we gina we yachi nye de ya asorifo ni bi wa adwoa ho ene bi nso wo akofra ho we nya abusuasem we ye nyame ma asem ade na mo nhwe se me madwen me se obi agitum se akofra na papa de na chi eja no ise papa bo akese no wabefa ahye ade na mo nhwe emma sebi asumdwe ma na onya asumdwe eni ni juma papa de ahye nsa dan se mo betaye kira mama nson akoso me pa cho wo gira henti na me bisa osa me nya adwo ne profile ni be the same thing na me bisa wonim se anamo bia wo se yetu bia yetu
na se ni di ambam ofre nipa no ka chenze wo ye nhia wa ha na mkokotran ho de ho de no ama anya ba ko nyamienu nyamiensa ani di ankasa fi asori ayi adwoa ho a woso de ma asori mpanifo kure bi ni ho oni ni ba ko kwa okay also timi ko asori dem mu ye nya asori mu oba kra nyina badwom nkasa gise ye maku hu dwumadi na omuka chenze oni ni nua be ma ne baaye nti so wasem bi kra obeka on fanshi ni nua be ma nsa na nka ni nua be ma no megina ho nkasa obisa asofo ni mpanifo odem mo se o mpapa ati asori dana nti ani die na wan so nipa no di nipa ni e from nyina trans ya a Christopher sanke ye ho nsem se kra nka ma bontin na wo de wo pa hwe asori no mpanifo pa no ubie me de me ye ha me nim se bia betwema sonso ya se ye be babontin ye be kasa awa abontin unse asori pani bia nkasa wa abontin se ni di no ha de ma ye mpanifo ni njira papa so fu nim se adwoa madam honorable adwoa safo a menimu no minim se ni so de won sheda nye devoted Christian twintwan bia enti metume de ne de na che ne kakra na munu makoye asomfo anasa ahwefo yi a mu de mefa ne seja munim twro no adai na sese waye yi no yemfa ne se oye obade boniefo adai na papa nti asori ni nti ene se de Kristo asafo ebetim nti monhwe na mone akofran kasa menkase de adwoa ye no waya adi o papa nemom asori no ene papa no a sabi munyina mosom no nti yemfa ne sa adwoa eye obade sefo nti montimi nya ho bibia asomdwe mu dan se mo beto aso a we twene tan esa onse asom mienu ko a na chese enwura mu enua no na omo ho akire wo mu agya montimi nya bibi ma mi dem onse akofra de sesei no said you wotie bia se na ukasa wa be so Joseph or whatever sesei akofra be ye panyi prekope Inti esese mubuwa ni mani nyini force. So, inti adai na moni akofran kasa. Minimsa abani say, ajue di nkuni mekura me tretre akofra, na me tretre no. Adai na munyi sa adie ni mfiho. Na monka muhumum se yefunu bakumu adie. Na mone ajuan se waye ye vanze waye ye ne wi. Di ohwe ne nsa aka wi. Asori nti mone ni nhia biem na asomdwe ma danse mo betwema nso papa. Obi antwema nso aya ahwe efiri se papa to ya nsamo babonti. Ebreben na oti akofuna no mukasa. To beti akofuna no mukasa na o address Kristo asafoma. Onyina baby akora nyi asem bia ya ka dia to no so ano. Because we pani nti wono de odaboko efi se papa to ya nsensem sore ye watina no kasa wa bontin da bon se na okasa ma Kristo asafo enumpu ba ko mienu pe eye bre a oka kire se aye date bi amai obi antran baby apart from enu kasa ben bi o na yate fi no ba na ni nua ba na kasa wa bontin ye ntie nsem oka Matimi kan ya hwe ni nua bema na nim ka kire nso ote ni papa fie a ono anim sa asem oka no nso enye no kore se mpo ya mpampo so ote ni papa fie a ya former president Akufo-Addo ote ni papa fie mvumzo be na wo ho nso fie na akofuna timu no nso omu nyina anim fie ho papa ne tia simple yitimi bodwa wo fie ho no mo eye papa no birthday e wo fie ho efikesie ti akofran de oni obi ani asemu na emom de ne papa aka no na opese eye adwuma oni obi ankwen oni didi obi atam
onyi ne ho ne nsɛm ano nso kura wabɔnten. Because apart from a problem bisa wo achirana senya ye ya problem bi wo achirana Aye ya ne ka ho asɛm. The be say ye twema omusa wa another differences bi a wo settle ana sana Ni obi atrim. So on said the world no kasa ye no. Emu nsɛm a ɛba abɔnten no. Said ye di kan ye busu a said ye toso mi nso ye betimi asan busu ya mo ho ban a. Enti o se etimi ene obi kasa safo no basa ye betimi asima wo beji atumusa. Entimi nsi. Eze said ye o kasa di di kan wo mo busu di toso mi nso bebu ene se na e di basa ye beba. Eti se me branch ya me wo untimi me basa ho. Saa na minim se sofo obi anso gina. Saa na ye nyina nso san som begu head office na ase. Head office no nso ejina ne na so. Ho akofona ho ne office ho a okomu koye adwuma de bia. Ti asore nde yeguso ye from de bia e wo se ye. Ahofere bisa wasem. Say patcho me ba. The way I would say dede wo. Say ma bisa wasem. Yo. Martin. Ene wo hwe a papa baby wo bia no. Say o chance say obesesa bibia. Ana wo say be wiase bi mu a. Ensesa ye ben na wo hwe anko bitimi asesa. Obepese obesesa. Nyame enyam fomso. Nyame onyam fomso. Se bibi o besesa e o nyame ni trim. Ni esibia e nyame. Etoda bia ye nipa yekura honam nti. De be na nyame ani munyam bedadi nti e o se niam bebre sisi. Eno achi na nyame ani munyam adadi. Ti nyame nyam fomso. Ti minyi ni so besesa bibi. Said they will see car, yes, say, Akofuna. Since day one, seen a no cassa and no press so the no yard. Mean, say, what can be cramp, even letters bab on time, say, Ma will be and said that, Ubia, you know, Bibia, Nena Sephobia and Fabia and Fanaso. Sat time in a young tesse or bab on time and but, Ebia, inside, you know. And I say, Bia, na brabo mu amo ben hu say, what say say news no, was a sign or can be so. Mame, unim say, ye kono man no ma ye nyi prebu okwem.